alhamdoulilah, on savait que pour gagner, que pour jouer ce premier match, il fallait prendre les 3 points et c'est le plus important. Donc, pour commencer la compétition, il faut prendre les 3 points. Et voilà, alhamdoulilah, maintenant on va se concentrer sur le prochain match qui est le Congo. On va bien les analyser et Inch'Allah, on va prendre match par match et avancer et grandir dans cette compétition. Pour l'équipe, je suis satisfait. De ma part, je crois que je peux tuer le match encore et mettre le 4e. Donc voilà, sur ça un peu de regret, mais alhamdoulilah, on va continuer à bosser et faire mieux encore dans les prochains matchs. On sait qu'il fait chaud, et qu'il va falloir gérer les temps forts et les temps faibles. Donc voilà, on est prêt pour ça et Inch'Allah on va prendre match par match et avancer. كنعرفوا الاهميه ديال المقابله الاولى، الحمد لله هذه كنتمناو تكون غير البدايه، غنتقاتلوا في الماتشات الاخرين، باقي ما درنا والو والحمد لله قادم افضل. كنقولوا حنا ما عندناش مشكل بيناتنا اللعابه، اللي دخل كيقضي الغرض. كنتمنوا ان شاء الله اللاعبين من القدام يكونوا في كامل الجاهزيه باش نقدموا كره زوينه ان شاء الله على قبل الشعب المغربي. كبر بك اخو، الله يسهل عليك، الله يحفظك ان شاء الله. ديما كاين الدعاء، ديما كاين الصلاه الفجر وكاين الفجر.